Assalamu alaikum урматтуу көрүүчүлөр. Мына бүгүн Лейлек районунун Актерек орто мектебин аяктап кеткен 20 жылдык юбилей ээлери бүгүн Коргон айылындагы спорт залга топтолуп, өз ара мелдеш өткөргөн жатат. Шаардан келген, айылдан келген болуп, эки команда болуп мынантип беттешмекчи. Ортодо бир кой. Булар болельщиктер менен келген, кыздар менен. Азыркы мелдеш, азыр менден сол тарапта айылдын 85-жылкылары. Менин оң тарабымда мына азыр шаардын жапжарык жигиттери, чырактары. Булар айылдын күйөрмандар экен. Булар шаардан келгендердин күйөрмандар экен. Оюндун башкы калысы Төлөгөнова. Анан бул жагын мен карап бере турган болуп атам. Аны эмесе оюнубузду баштайбыз. Калыстан талашмай жок. Саламдашабыз. Kapitanlar barыңыздар да сүйлөшүп алыңыздар. Kapitanlar. Üç ekiyesi. Üç esip. 5-10 esip. Şahardıkı 5, ayıldıkı 10. ...11-5. Aldıda ayıldın 85'te hareket odan. Esep 17-13 oldu. Ayıldın 85'leri aldıda 17-13. Ciyirma 13 esep. Ayıldı 85'ler 20. Şağırlıklar 13. 24-15. Set point. Ayıl 85'lerige. 25. 14 eserede birinci partiyana Ayıldın 85'leri jengdi. Şahardın 85'leri kengeşip atat. Bu yerde Ayıldın 85'leri. Birinci partiyana Ayıldın 85'leri jengdi. Hazırınca esep 1-0. İkinci partiya baştaldı. İkinci partiya ketip atat. 19-10. Ciyirma 10. Ayıldıklar 20, şağırdıklar 10. Esep 23-10. Hazırınca ayıldı 85'leri. Aldı. 24. Set point. İkinci partiya ayıldı 85'leri. 24. Şağırdı 85'leri 10. İkinci partiya. ...11-24 esep.
25-10 eserde Ayıldı 85'leri. Ekinci partiyandağı jengdi. Жалпы esep 2-0.